Abahwezu babaryana gikurgo mu cyanga cya Bushenyi mpango berundaniro mu kaya Muhammad Rahamire omucyaro cyo mutubiro mu town council ya Kizinda omuru Bushenyi. Twatandikira mu kaya Muhammad atwisire na nabinishe na nabishendu mutubase kumunyanda. Abahwezu n'abantu ababire babari recognize buri babire baza ahabwo buyinji bwabo ukabo kugira ngo babire batine muntu akuba organizinga akuba kunganya batura baridise bwenu batura barumu obutakwatagana twina abana bantu bari mu mirimo mikuru barankahi konka gushanga gutwatanisa kumanyana kw'icyukeje kuza kweyanjurana nabiha toyine goro mamanya twayongera kumanyana cyo mu nonga kandi tushemerirwe abeteranire hamwe behananjirizibwe kuba bamazumwa hamwe n'ubwesugwa twaza kuruga wabashomesa bija bumchika kitu tube twine list yabo abanyadina butwine tube twine list ba engineer tube twine list abasirikare tube twine ki list na cyo njija kutuyamba kukweyombeka kugira ngo nanka kunanye no mwana wanje nanda kuza gukora ikintu nanka tukakora ki kana ngo nabibone kigama okweterana kwaba kubiremu no kushaba okwebembirwa bebembezi bedini zona bashabera bengande zindo nabo kwimukira mu bakokora nke cyaba bakozire nekigenderwa cyo kutungura ibyo bunyakare orore kuyagambira yamuramusya yamubuzati umutuma gwawe numwere uko kwanje kukurumwera hariwe mwene muzo kuryara bashuho tomutuma gwawe kunumwere Uruganda rw'abahwejo rukarga hari umugango warujuro mu Rwanda akazinguro mu ruhwejo mu Bushenyi aho yazarira abana bashata bacwirimwe imiryango 3 ubw'abaryanji abagaju hamwe n'abarwanisha 2 kandi umucogo kugende nimwe gumene icyo gusiba n'icyo rizo baryona gutaruturwaho okurga hati no kusibura byona Gashakwa Ben Muhozi.